Tala falava I le nei vaenga mua o telefou o le si ufonga le lo mua mai I Wellington. O le tala mua o le ua whailo mai e le main star mo le whaatupula ia o la ati na el tamau ainga o Nicola Willis ua I oe le kāpeneta I se whainga aloa ia e whaataro sanga ina ini whaamtalanga e whaatele a iai ma whaale leia le tūlanga whaatawanga I le vāo supermarketi le tonu o New Zealand. Whaalia le tamaita I main star o le nei whainga aloa ia mo whaamtalanga mo mia ta ua o le FRI o le afisor swani I le malo e whaatulanga inai ini suinga mana o mia o tūla whono. O lo ofia maua le whainga malo whaamtalanga uma e tu sai o le whaofi mai o Seisi Company e tonu wai le au whai o supermarketi au tū I te tonu o le tunu. Na whaamo mawha ina mai le main star o le whaanaunga o le whainga malo so whaatasi ina ia sanga whaaleleia le tūlanga whaatauwanga o loo iai I le Valeo Company supermarketi au tū e lua o loo iei nei I le tonu o New Zealand. O le so e whailo mo iai le minister fo o iai o whe malanga inga ino whaafi ma wa alalo wa wasa manai a Winston Peters ia isi la asanga o le asoi nei mo le suia o waa o le kompani le Inter-Islander. O lea ua se fulma le 5 masina talu na taofi ma sui le whainga malo so whaatasi ia le fuafuanga e whaingoa ina o le IREX Ferry Project ua uma o na whaatatia le whainga malo sa iaia le leiba mo le whaafauina o waa o le company ia o lo whe malanga I le vāo motu e lua. O te sema na te nei lea na tofi ai wawa sa manaia e vema minister fo o le rail e vaia ia waa o lo whewa ai le vai nuu. E tusa le ma le tausanga atoa talua na taofi e le malo ia le IREX ai tu ina mai ia le latu whaalinga e whape o le a whaia seisi whainga e tau ngofia atu mo le whaafauina o waa mai te tau no o I le lua hawhe luas fruiwa ua whaao ngā I le taimi e umai leo ngā waa ia o loo whewa inei I le vai nuu. O le so la leo le a whailo mai ai le tu a inga o waa a to ai ma le au I linga o isi mea e le tau na whaaleleia I lungo wafu o loo whaao ngā ina ia waa I motu umai lua. E le ngata I lea ai o le a whailo mai ei foi ma le tau atoa o ia ngā luenga a le malo. Ua whailo mai e le ofisa mō pūlenga o taimi o whaalawelau whaafuasei I Tonga e whapea e le aini li poti e tusa o ni mea na whaaleanga ina I se mafui e numela fitu lona malosi na luina I ngā te whale o atu motu o Tonga. O le nei mafui e sa whaamawina I le 2 minute te ai le tu lai tasi I le waweo na leila. Pe tusa o le fitu 10 kilomita le mamao mai saute sa sae o le motu o Pangai o se tasi o atu motu I Haapai. Ua whaamatalaina le nei mahui e o se mahui e au pito malosi ua lului na Tonga I le se fulu tausanga ua tua na I tu nei. O lo o whaawau pea o na whaalungoina le lulu pea o le lau ele mai sa lapata I ai tangata ina ia ngai vaenga mau puepue o na o lapata inga na iai mo se ngaru lolo po o se tsunami. Peita ila o le ua whailo mai e le ofisa tu tonu le Pasifika mo lapata inga o ni ngaru lolo o lea ua te ale teimi whaatulanga ina sa whaamamaruai lapata inga mo se tsunami. Ele ngata I Tonga a sa iai fo I lapata inga mo le motu o niwe I le ono a whaina I se ngaru lolo. Peita ai o lea ua whaalea o ngā ina uma ia lapata inga I le teimi nei. O le uti o le sua vai tau mafa o se tasi leo whaafitau leo ngaonga ua whengai nei ma tangata talo na teia I se mafu e malosi leo tunu o Myanmar whaapea I fwoi ma leo tunu o Thailand I le whae unga le vai aso. O se ripoti la tau mai nei le whaalapo tonga le World Vision ta ua mai ai le sili atu I le awhe ono se laula wha ingo tangata ua wha maonia ua mali liwai te tonu o Myanmar. Ma leisi se furu le fitu I te tonu o le tunu tua oi o Thailand. O le wauli o las foreile na te nei na lului na ai le aitele ingo o Mandalay I le mafui ele nei e fitu tesi fitu lono malosi
mai na so lea Malaysi lulunga e ono tesi malifitu e pei ona whaamauina le malosi. O se whaasara launga mai le whainga malo whaafita a Myanmar i le astonai na ta'awai ai titi mai e afe ono se lau wha se fulu wha le a whainga o tangata ua mali liu. Ma le siri atu le tolu afe wha se lau o isi na manunua ma le isi se lau tolu se fulu maleiva o loo lei loa e lei maua. Ai na whaai lo mai e le World Vision i le tonu o Myanmar o le whaafita auli tu ngā ua whengai nei ma tangata i nuu ia nā whaina i le mafui e o le uti lea malele ai o se sua vai tau mawha. E tele mea na whaalenga i na ai le malosi o le nei mafui e au fi ai whale maulunga na nuti pala ina ilalo whape foio na whaatama i ai a wala a toa malalo papa maisi mea tō tino au ngā. O le taimi nei wa amata na fausie ni whale le tu mau e whaamautua na i ai le whaitau fia awhi o tangata ua le aini o lātou a inga. Ai o lo whaia pēr i e tau mwhainga e sua i le tonu o whale ia na solo i lalo po o iai nisi o soi fua pēr ma po loka ma tanu mia ai. O le company te konolosi New Zealand e ngoa o le Rocket Lab lea e ta whana lātou loketi i le vani monimo mai mahia whapea ai ma Amerika ua lawe nei se konkarate tele a le maloro o Amerika e o atu i le se fulu piliona tā la le tupea a fia ai. O le Rocket Lab e pei ona whailo mai o se tasi leo kompani e lima o filifilia e tau wā mo le whaatino ina ni ngā ruenga i le polkalame tau i le puipuinga a le maloro United States o Amerika e whaingoina o le National Security Space Launch po le NSSL. O le nei polkalame e awina atu wai i le vani monimo ia ni satelite mo ngā ioinga wha military le malo Amerika. E tolu se fulu la whai ni satelite whapea o loo fia aveina e i le vātia tea. O loo fuafua e le tau o nā uri atu le tausanga i lua hawe luas fuluiva ua uma ona whaatino ngā ruenga e kompani nei lima e au fia ai ma le kompani New Zealand le Rocket Lab. I tā alonga, i lakapi liki e lua ai na malo ai le Warriors i le West Tigers, i le la tā alonga na po i Campbell Town, i le taunsanga lo whangasolo a le NRL. O ai o le tā alonga mata ina luas furuono le Warriors, ai luas fulufane Tigers. Ua tolu ai nei malo so o le Warriors, ma ua se atu ai lātou i le tūlanga ono i le whaasolonga au i le nei taimi. O le vai aso nei e bai i le Warriors, ai o leisia lātou tālonga, o le awhetaui ai ma le au malosi a le Melbourne Storm i le aso sā se fuluma le tonu o Aperila. I le kapi, i le tamanasanga le kapi super, e to tele o lo tala no pēr i le mata ina o le malo le moana Pasifika i le au malosi a le Crusaders i le astonai i kalai estete. Pei ona silisila ma mai mo iai fast fulu lima ai o le moana Pasifika ai luas fuluiva le Crusaders i se ta'alonga ua whaamtalaina o le ta'alonga o pito i le leilea le moana Pasifika tālu ona whaavaina ma ofi atu i do tono o le ta'amunusanga o le kapi supa. Mai o se tūlanga whainga tāna iai le filfilia o se tamata alo o pito le lei o lea ta'alonga i le astonai. Ua lua ai nei la ma lo le moana Pasifika i le ta'amunusanga o lo whanga solo, mai o lea ua sauni e whetaui ma le au o le Waratahs, ma o le ta'alonga e whaia le astona i asau nei i le lātou malai Albany. Ai o le au o le Crusaders e malanga i fiti e ta'alo ai ma le au o fiti i le Drua. I ta'alonga a wheleti ua whaatuina i le li au kilani o Lex Revel Lewis ia se matati a fau New Zealand i le tuunga e wha se lau mita. Mai ua veai o ia ma New Zealand mua ua momoe i le taimi e laloifo o le fast furuono se kone. Te le taimi sa tūla lata atua i lea tau le lea i le nei taimi, ai o le tuunga lea na momoe ai me le pone le whae unga le vai aso na wha maui na ilo na taimi e fase furu lima te si valu se kone. O le matatia sa iai mua New Zealand le tuunga lea e fase laumita sa fase furuono te si o iwa se kone na whaatuina le li o Sean Farrell mai Canterbury i le tusanga e awhiwa se lau iwa valu la lea la o wha lea o ngaina nei
e le tau le o Lex Revel Louise. Whai unga na nei vaenga o telefou.